Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam jama kulu matarango mataga hamen arawal nyak fo sinale no Umar Haruna Zarma Tech TV. Inshallah yi wani kuna application kai kandara se application no kango na matukam amfani. Application no kango bor na fi dunya mbar na fi alahara. Application fo no. Application no kan i wani nyak fo sinu fo an dan kitab lakdari na fa na a fasaran da zarmuci ne kan fasaran zarmuci mo ante application audio no gwara nigdi za babin sintina hin kan hin zanta kadam ko tirame ai me hal babun fo na mandu kanara ngai mo ana insha Allah dinga du lokacin ga gandara an ga ide application gon na fungumo wadi magana ne ina yi mo im kanda yi ma tabi won yak fu sinese ngai mom du na fanda yin waranga alfarmo bai kulkan video gona am video partage gon yak fu sinese ngai mo do ko goida application zamig be kan application wona tin borma sam borese ak bor bobu nafa bor subay na kan tin ma ak ko to ndi be kul kan goida application won din mo du sufre ni kan samba te du sufre de borani mon samba boraka san samba ndi sufra go korena inshallah yin waranga alfarmo ban kan manna ni sa abonnement boram na ni se abonnement yin waranga alfarmo ko ne bidia de amma no like kam nyoni kan go gun bene amma na ni se am duk like am duk ba wadi no ganan am no karkase ko to nango fon kay mame kama cin ku kanden impuri wana bidiara. Okay, mashallah mat kan carara ngogdi ne o ya cin so nan kay ga hantum ma na kadan recharge Google Play app so makane ma hantum zarma zai hantum zarma ya cin a memtan so yin lanse min sura akan this application. Okay, mashallah mat kan tana ngogdi so akan this ne ngana ngogdi beno no ne ono kanga dan lakdari ne mo ang digande ishmaw no ikul zarmci no waneno so yim ka hacine imana ne aci zain na na cin da hara ngidi na ka gida install yim ka imana ne acine Patkan canara ngogdi ne wa ngogdi sawa sintin class abu so yigin sura halam la sabu kuben inshallah so ngogdi agogla sabu ko yigo application telecharge achine angin gicandi kane ganda arangdi matkan cana application won go agoda ne arangogdi application wongene odie arangogdi barakan commande application bobengo no check ngene ibobe kulu iban kul zarmci no wane kan gogdi zarmci no tiriano kai fasara na zarmci ne ini gona na fungum borese aseno in video taran sabu inshallah so igin sura halama tele sare ka banjina angidi so ne wacin da kaina am furo min sura kaina cin da kaina so ga furo inshallah Okay, mashallah mat kan cana ngogdi sate 100%. Okay, mashallah mat kan cana ngogdi sa kane yim kane hantum bogo do acine imana da acine so en même temps igan na ram fe open so min sura alam feri min sura alam ferde. Okay, mashallah mat kan cana application da fera sang da application mo harana yacine angdi ngane kalam kanga bar wacin da hakkuno angdi sintina danguna angdi iddodo iya sino iya talo no sino iya no sino ambe didi iddigi mim da iya ga hakku ga yagga to ngeno sin nango kaya ngai danse alfagane mandu karana inshallah application so din za zan kane za sintina da yacine so yu furigan fera amma in bai connection dabu aramudu tabbatani application kan su go connection إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله so igar kokore ima kokora amma يعني والفغاني ولا يجوز حقيقة لمن لا يقدر على الماء البارد مرتب كم أسهين لما حالي لدى amma la inshallah matkanci ne ga tala sarsara na application kan gon na fungumo kalimuna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idin ya wadu baru bamu do alfaga wan limura no de hayabon application wara alimura gona whatsapp limura gona sai ma num furnu muka neo de hantum hinza tamtambe hinza kan wa diya tin mana din na ya cin nigi da alfaga lamba ne neo en même temps din na ya cin da kan wa diyo nigin kilamba za nigin kana ne en même temps a konden a whatsapp odo nigidi lamba ne whatsapp lamba ne inshallah una assalamu alaikum wa rahmatullahi